Mongkono ling Bhagawan Nurhaspati inggih sapunika atur ide Begawan Nurhaspati. Kumun Sang Hyang Indra Prayatna ngaturin Sang Hyang Indra mangda prayatna. Muang Sang Dewa Sangga sapunika taler ring dewatane sami rumakse kang amreda donire mangde ngomong tirta amretane punika asa punika tetujon idane kabut sang rabde ripasang kepanikang sanjata sami sayaga sregep saha senjata mamari vrede kang somaka giri mundah gunung somakane kahanan kang amreda inggih tirta amretane dadang to sang Garuda maka pangharap Bayu Bajro juala andekara rauh ide sang Garuda mapa mucuk angin barat maduluran pedang dadot labu melak deni angin ilar sang Garuda obok melepuk oleh ampahan angin kamping sang Garudani Datan katon ikang dosa desa nenten kanten dasa desani kadi kasaputan hima rupanya kadi keliput sayong parupayan nyani
Glanut sang dewata sawata hyang indra bingung para dewatane ring indra loka rakyatna iko sang dua dasa sandia inggih prayatna punika ida sang dua dasa sandia dewata anak sang hyang darma risang sanya 12 kue nira dewata putran sang hyang darma mebiang sang sandia roras diri kata idaning mungguing desa wetan nira sang kagendra an malap ikang amrta sane magenah ringkangin sang garuda sane jaga ngambil tirta amretane punika kunang rumak sekang kidul sang aste basuh ngarannya mungguin sane magenah ring kaler sang aste basuh pesengan idane dewata walong siki sira dewata sareng aku tus hidup sinah karyan dening gandarwa kerombo oleh para gandarwani ikang desa kuluan sang hyang eko dasa rudra rumaksa sane maka pigukuh ngemit saking kau sang eko dasa rudra sane ngemitin kapus sang keping sarwa astra sami sayaga sarwa senjata ya buan ikang desa lor
Sane magenah lering kelot. Sang Hyang Dua Dasa Ditya Rumaksa. Sang Hyang Dua Dasa Ditya sane ngomiten maka di Sang Hyang Indra maka manggala Sang Hyang Indra. Om Saraswati Kumarabhya Namah Swaha.